Mwiri soko ry'igurisha n'igura ry'abakinnyi uwo bita Julian Alvarez akomeze kuvugisha beshateje intambara ikomeye cyane hagati y'amakipe abiri turi buze kureba uwo bita Matías Fernandes amasezerano yarasoje uwo bita Sandro Tonali nawe arimo arwanirwa n'amakipe atandukanye n'uwo bita Nico Paz turi buze kureba amakipe nayo ariko mushaka n'impamvu ekipe amakipe atandukanye nayo ekipe akiniramo iri kumurekura tugiye kureba turebe ngo ese uwo bita Julian Alvarez biri kugenda gute se biri gupfira ese niki kiri gutuma umubano wayo upfa hagati w'ikipe akinamo upfa hagati yindi kipe turi buze kureba tugiye kureba duhere ko bita Julian Alvarez turebe ngo se byagenze biterese niki kiri gutuma uwo bita Julian Alvarez umubano we hagati y'ikipe Atletico Madrid n'ikipe ari gushaka kujyamo upfa ese biri kugenda gute biri gupfira he reka turebe byinshi cyane turi buze kubana turungukira muri iki kiganiro cyacu turakuramo byinshi tumenye amakuru agezweho muri transfer news cyase mu makipe cyase mwigura n'igurishwa ry'abakinnyi mu buryo amakinnyi bari kujya mu makipe agiye atandukanye nibyo tugiye kureba ngo turebe ise iyi transfer news y'uyu munsi cyase iyi week ihagaze gute. Rero katuhere kuwo bita Julian Alvarez umubano hagati ya Atletico Madrid n'ikipe FC Barcelona ukomeze kuzama gatotsi nyuma yuko uwo bita Julian Alvarez atangaje ko yifuza kuva mu ikipe ya Atletico Madrid nyuma y'umukino wa Argentine. Alvarez yavuze kuri televiziyo yifuza kuko yatera ngo indi ntambwe mu mwuga we, ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'uko ashaka kwerekeza mu ikipe ya Barcelona. Umuyobozi mukuru wa Atletico Madrid Miguel Angel Grimane yatangaje ko ino kipe ye iteganya kurega ikipe ya Barcelona muri FIFA no kujyana mu nkiko zisanzwe yishinja kuganiriza umukinnyi wayo ugifite amasezerano. Atletico Madrid yashimangiye ko itazigera cyangwa se idafite gahunda yo kuzigera iganira n'ikipe ya Barcelona cyangwa se ijya mu bigano n'ikipe ya Barcelona kuri uyu mukinnyi, ivuga ko inzira yonyine ishoboka ari kwishyura ikipe Atletico Madrid amafaranga miliyoni 500 z'amayero mu ngingo cyangwa se aya na amafaranga agaragara mu ngingo cyangwa se ari mu ngingo cyo bita kwibohora niyo nakita release clause. Rero nyuma y'ibingibi tugiye kureba uwo bita Matías Fernandes. Rero umubwo tumaze kureba uwo bita Julian Alvarez nanone turaza ku amakuru yo menshi kuwo bita Julian Alvarez uri gutuma intambara hagati y'ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Atletico Madrid turi buze kubireba dusoje turareba amakuru meza tumenye ngo ese ikipe ya Atletico Madrid yo ubundi nikiri kwifuza ese ikipe ya FC Barcelona iri kubivuga iki. Ibingibi hano nabyo tubonye turaza kumenya ngo ese uwo bita Julian Alvarez we umwanzuro yafashe nuwe, ese abasesenguzi nanone mu by'umupira cyangwa se FIFA iri kubivuga iki, ese abasesenguzi cyangwa abahanga mu by'umupira cyangwa se abakurikira umupira cyane bari kubivugaho iki, bari kuvuga ko FIFA iki kibazo yakinjiramo. Ibyo nabyo turi buze kubireba tugarutse ku bita Julian Alvarez, ariko reka tubanze turebe nanone transfer news y'abandi uwo bita tuhere ko bita Matías Fernandes. Uyu we yashoje amasezerano ye ya miliyoni 55 z'amayero. Ku rundi ruhande rero nkuko mbikubwiye uyu ni Matías Fernandes wamaze kurangiza aya masezerano ye kuri miliyoni 50 z'amayero. Nubwo amakipe akomeye arimo Manchester United, Tottenham Hotspur na West Ham United arimo mwifuza cyane, impande zose zamaze kumvikana ku masezerano bituma dosiye yifatwa nk'iyafunzwe cyangwa se nk'iyamaze gufungwa burundu. Mu gihe nanuwo ikipe ya Tottenham n'ikipe ya Arsenal zo ziri mu ntambara ikomeye cyane n'andi makipe turi buze kureba kuwo bita Sandro Tonali. Ese Sandro Tonali ko yavugishije amakipe atandukanye, ese ko atumye amakipe atandukanye ajya mu ntambara amuhatanira, ese Sandro Tonali kalite ye ni yese bimeze bite? Reka turebe rero ikipe iri buze kumwegukana cyangwa se ese ikipe ubwo iri mushaka iri kubikurikirana hafi niyi. Rero reka duhere uko bita Sandro Tonali wa Newcastle n'ubundi nk'ibisanzwe akinira Newcastle akomeje gukura amakipe menshi muri Premier League. Tottenham Hotspur ifashwe cyase itozwa n'uwo bita Robert De Zerbi barimo gushyira icyo bita imbaraga mu gusinyisha uwo bita Sandro Tonali ngo bamwegukana, ariko ntaho byari byagera neza cyane. There is no official contract. Gusa rero Manchester United na Arsenal FC nazo ziri kubikurikirana hafi ngo zirebe ukuntu ibintu biri buze kugenda. Mu gihe nanone nyuma y'ibingibi ikipe ya Real Madrid yo ishobora kugura bita Nico Paz. Ese birashoboka ko Real Madrid koko
ishobora kumugura. Reka tubirebe. Nico Paz nawe ni umwe mu bakinnyi bari kuvugwa ku mugabane w'Iburayi mu isoko ry'igura n'igurisha. Real Madrid itekereza gukoresha ingingo yiyemerera gukongera kumugura kuri miliyoni 9 z'amayero mbere yo kumugurisha ku giciro kiri hejuru, ariko ntago byari byakunda. Ibi bishobora gutuma Como y'igihumbi 1907 itakaza umukinnyi yifuza kugumana, mu gihe Inter Milan nayo ikomeje gukurikirana dosiye yayo hafi. Mu gihe rero nanone ibi tubivuyeho kuwo bita Nico Paz uri gushaka kugurwa n'ikipe ya Real Madrid. Reka turebe uwo bita Wesley na Jacobo Ramon. Abo bakomeje gukurikiranwa cyase kuvugisha benshi gukurura amakipe menshi atandukanye ku mugabane w'Iburayi. Aba bakinnyi bakiri bato barimo Jacobo Ramon na Real Madrid ndetse n'umunya-Brazil uyu Wesley Franca bakomeje gukurikiranwa hafi, bakomeje gukurikiranwa n'amakipe akomeye ku mugabane w'Iburayi. Ibi rero sinzi aho bibuze guhera. Iyi ni nambara, iyi transfer news week yo irarenze rwose, sinzi ukuntu ibintu bimeze. Iyi sama ya transfer y'abakinnyi yo irimo irakomeye cyane, irarenze. Ni nambara gusa hagati y'amakipe ari gushaka abakinnyi ngo byibura irebe kuntu ibintu bizagenda mu mikino muri sezo tuzajya tugenda tubona z'imikino. Rero abasesenguzi bo bavuga ko aba bakinnyi bombi bashobora kuba bamwe cyase kuzavugisha benshi muri iri soko ry'igura n'igurisha bitewe n'impano n'ikizere bakomeza kugaragaza, kandi n'impano ikomeye idasanzwe bakomeza kugaragaza mu kibuga. Mu gihe isoko yari gikomeje, ikibazo cya Julian Alvarez nicyo gikomeje gufata umwanya munini n'itangazamakuru, aho benshi bo bavuga ko ibi bishobora gutuma cyase guteza intambara hagati y'amategeko n'ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Atletico Madrid, nkuko n'ubundi twagiye tubibona bikomeye cyane. Rero nkuko twabivuze, reka tujye twareba ese Oita Julian Alvarez kuri iki kibazo cyatumye amakipe ashwana bimeze gute. Se ni iki kiri gutuma amakipe ya Barcelona n'ikipe ya Atletico Madrid babashwana? Ese ni ikintu niye mpamvu ikipe Atletico Madrid itari kwemera kurekura Oita Julian Alvarez ngo Barcelona ibe ya mugura rwose? Rero n'ubundi nkuko nabikubwiye, ibi byaje nyuma y'ikipe y'igihugu ya Argentine yari maze gukina Autriche, yari maze gutsinda ibitego 2-0. uyu mustar rero yari igaragaje bituma amakipe amwifuza cyane cyane. We nyuma y'icyo gihe nawe yahise avuga amagambo akomeye cyane yatumye bigaragara ko ashaka kuva mu ikipe ya Atletico Madrid. Aya magambo ntabwo we yarakwiye yakiriwe neza n'abayobozi nk'uko twabivuze. Perezida mukuru w'ikipe Maguire we bivugwa ko arimo gutegura ikirego kijya kurega ikipe ya Barcelona, ayishinja ko irishaka gusinyisha cyangwa se iri kuvugana iri kujya mu biganiro n'umukinnyi utarasoje amasezerano. Ariko Atletico Madrid yo ivuga ko Barcelona yarenze ku mabwiriza n'ubundi ibuze ikipe kuganiriza cyangwa se abuze ikipe kuganiriza umukinnyi uri mu masezerano n'indi kipe itabanje kubaza ngo cyangwa se gusaba uruhushya kw'indi kipe. Ibi bizwi nka tapping up mu mategeko agenga ihererekanywa ry'abakinnyi. Mu rwego rero rwo kwihagararaho kw'ikipe ya Atletico Madrid yatangaje ko iri gutegura cyangwa se iteguye cyangwa se itazigera iganira cyangwa se igira ibiganiro hagati yayo na Barcelona ngo ibe yagurisha uwo bita Julian Alvarez kuri Barcelona. Ahubwo ikintu yagaragaje ni kimwe, ati abayobozi bayo bo nibyo nyene bavuze ati inzira yonyine Barcelona ishobora gukoresha nuko yakishyura amafaranga ari mu itegeko n'ubundi bigaragara mu kwibohora angana na miliyoni 500 z'amayero. Ibi rero bigoye ku ikipe ya Barcelona. Ibingibi biragaragaza iki rero? Biragaragaza ko ikipe ya Atletico Madrid iri kunaniza Barcelona kuri Julian Alvarez, bigoye ko yakishyura miliyoni 500 z'amayero. Gusa abahanga mu mategeko ya siporo bavuga ko bishoboka cyase bidashoboka, bishobora kuzagorana ko FIFA yinjira muri iki kibazo, kubera ko aya makipe yombi aba mu cyase akina mu gihugu kimwe nayo mu gihugu kimwe muri Espagne. Rero ibingibi bahita banabibutsa cyase banibutsa ko ikibazo nk'iki cyabaye hagati ya Atletico Madrid na Barcelona igihe cya Antonio Griezmann, maze FIFA igisubiza cyase isubiza iki kibazo mu nzego z'umupira w'amaguru muri Espagne.
Ku ruhande rwa Barcelona amakuru avuga ko ikipe ituje kandi gifite icyerekezo cyase ikizere cyo kugura uwo bita Julian Alvarez nyuma yuko ofisi yayo ya mbere ya miliyoni 100 z'amayero yanze kwakirwa. Ubu ngubu irimo gutegura indi iri hagati ya miliyoni 120 na 130 z'amayero. Barcelona rero yizera ko niba umukinnyi akomeje kugaragaza ubushake bwo kugenda Atletico Madrid yo izageraho ikemera aho kugira ngo ikinishe umukinnyi utabishaka, dore ko bidashobora no kumera neza cyane mu gihe umukinnyi yagaragaje ko adashaka kuguma mu ikipe ukanga ko umurekura bishobora kutazaba neza cyane. Rero ku gitekerezo cyawe ese uwo bita Julian Alvarez urabona koko ikipe ya Barcelona izamwafodinga, ese izamugura bizakunda, ese Atletico Madrid izageraho yemere uwo bita Julian Alvarez ajya muri Barcelona? Ese ira transfer news yo urayibona gute muri bira twabanje kubona? Wikwe gukora subscribe kandi ibyo igitekerezo cyawe niwibagirwe kugishyira hano hasi muri comment. Bihuriye no mu bindi biganiro. Imana ikomeze kubana nawe.